To se spomnite, to sem na začetku vija. Čekaj, kaj ona flota v luftu? Ne, okej. Kaj pa zdaj? Nič. Troba, stari. Dobra troba za prodat. Zapri vrata. Vsaka vrata može sabo zapret, stari, taki igrica. Nikoli ne veš, kaj te čaka. Responsibility. Ja, boj. Respekt. Perseverance, to ne vem kaj pomeni, ampak like, share and subscribe. To fali. Servus, rad strajk, ljubite, brat, došel na stream. Wow. Gremo tu, stari. Oh shit, gremo. Kako hitro laufam, stari, ko v Apexu. Vedno hitrejši sem. Lahko slajdnem, navor. Lahko slajdnem, stari. To je Apex. Woohoo! Nice. Vse božič. Reloadat moram. Oj, kaka nevihta, stari. Ne vidim prsta pred sabo. Vrata se kus samo od sebe odpira. Oh shit, padel. Adio, lahko noč. Padel sem. Če živi na subscribe in pa share. Daj, palite like, ajde. Gremo do 100 lajkov, let's go. To je, fuck je to. Evo ga, Jože, gozdni Jože, stari. No. Not yet. Well, they'll do it if they find you out here. Come on. Who are you? Tudi je prijazen, stari. But I mean, are you one of them? And which side are you on? And why ain't I trying to kill you? I've Tudi been je znam. unborn. Seen too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The heretics. Didn't say squat when my wife got skull. Had to get cast out. Didn't complain with nah. Pressed himself on my Anna Lee. And she not but 15. I'm sorry. Tudi je dober. He sent my grandson. The baby he put in her was by the Antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. Kaj? Gozdni Jože, ti si pretrpel dosti sranja v življenju, ha? Ojej. Zir, ti je življenje bilo težko. I gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk, my Tudi je kao z njimi, samo ni, veš ono, kao izdajca. Sorry? Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. Well, what do you know? You seen her? It's why we came here. Is she all right? Please, Mister, just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Oh, thank God. And God bless you. Ko vidiš? Come on, get you inside. Zapri vrata, stari. Ja, gozdni Jože, stradiš. O, jebote, šta je to ovo? You really busted your head open, didn't you? I'll be okay. Why'd you head down the roof cellar? Got bed down there. You can hide. Stari, zajebo me, bo boš vidio, stari, what the fuck, kdo ima od spodaj tu posla? It's all right. You just relax here. I'll keep you safe. Ja, haha. Kak me je zajebo. Ethan's gonna treat you right. A res ima posla tu doli, pa da fuck no. To se moram tu doli skrivati, I guess. Moram več bandageov, kaj se lahko healam? Jaz se mu ne vem, če lahko zaupam, stari. Ampak grem jaz spat. Evo, zdaj me bo fucking tu prišel miš zbuditi, stari, po noči, štakor neki. Tak. Gozdnem Jožu, ne vem, če lahko zaupamo, ampak kaj bomo zdaj videli, stari. Če bo kaj probal narediti. I'm scared.
I ain't hiding nothing. Righteousness cannot pass in blood thy loins, but the blood of your heart. I can't Papa's gospel. I copied him 100 times. If I knew where the outsider was, Prophet don't need your help in finding the devil's whore and her up me. Stari, North questions even now other heretics at chapel. God will guide her. I ain't a hurt. oh, what the fuck? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, shit. Kamo ja grem, stari? Denied the prophet, your daughter. Kao ona hoće tu sem dol prit, ali tu te ga ubit gore. Let's just let me talk to now. Know where the outsider is. His seed begat the enemy. God and the prophet both want Just his let me talk to blood. now. I can explain. God don't hear dead men. Be still. Take your penance. God loves you. God loves you. Vidjet hoćem. Oh shit. Adamite to the devil. I hope you find your daughter. Stari, za to pa bo videla, Joža je bil vrej, stari, dober človek je bil fenomenalen, vedno je imel fen za seboj. Joža, You didn't give me up to her. Not even though bil si lojalen človek. Ful dober človek, fenomenalen si bil. Dal si mi, da spim tu pred tebi, pa me nisi povedal, tako je rekel, vidi. Shit, dol sem padel, sorry. Nadaljujem z svojim govorom. Pač, bomo te pol porihtali, bom najdel tvojo ščerko in bom poskrbel, vse bom poskrbel, moram iti zdaj, ajde. Ti imam vrata zaprl. Kje si denar, Sarbus? Marjana, Sarbus Marjana. Kam pa moram iti? Baterija, of course. Kaj moram tu dol skočiti? Evo, malo vodice, nema škodi, stari. Lepo smo se naspali zdaj. Pri Jožetu, sam pač njega več ni. Tu nekaj je gori. Oh shit. Sem grem, oh shit. Gremo sem. Palite like. Kaj je tu pobegniti ven? Christ! Heretic. What the fuck? O jebote, ptič! Kdo bi šel delat? Aj, ne koruza, stari, ne koruza! Kojte, tota, stari, tota spet.
Kaj je to pa, zakaj je tako močna, stari? Čakaj, mogoče... Aha, tu moram skozi iti. Kak slaj. There's no innocence among the outsiders in our midst. Give them the knife, the club, the fist if it's all you got. God rejoices in the spilling of wicked blood. Oh shit, otroci, ne, gled tega, znači, jaz bom samo šel stran tu. Kam on to posne slučajno? Ne. Kaj je tu, da vidim? Baterije! Yeah, boy! Can't carry anymore. Oh shit, boy! Oh man, oh, dva sta tu, kak, skozi koruzo. Samo moram direktno, ne, oh shit. Palta like, boys! Pač nijam family friendly. Evo me, dober sem. To je to. Yes, to je to. Oh, to ni to. Nijam kam lafat. Kje je? Tu je, okej. Stari, jaz ne vem, so on mene strašil, se njega zdaj strašil. What the fuck? Jaz sem zamislil, da se on mene lovi, stari, dansko pa se on mene strašil. Stari, kam moram iti? Where should I go, boys? Ona je hodila sem, boljše da ne grem se... Ja, jezen je na mene malo, stari, malo je jezen. Samo nija veze. Jaz nisem jezen. Sem žalosten. Ne vem, kak naj grem tu not. Čakaj. Dobro, gospodič. Dober dan, jaz sem pač jaz, ne? Nam svojega imena povedal, ker pač... Kaj te briga? Jaz samo hočem iti, what the fuck, tu gor in tu not, okej? Pač, lahko prosim odkleniš to? Ja, ali ne moč te. Ne. Čakaj malo, nekaj mora... okej, nisem videl tega. Nisi ti nikaj si žalost. Palite like, folk pošaljajte stream. Igramo Outlast 2. Let's go! Woo! Oh! Ohohoho! Oho! 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 Oh! Oh! What the fuck? What the fuck? Oho! Vrata! To sem hotel! Oho! 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 Kam? Beži stran od mene! Kam naj grem? Reši me, stari, reši me, beži! Kam naj grem, stari? Tu sem! Oh shit! Oh shit, ovo ima neke v roki, stari! Reloadaj kamero! Leti stran! Jaz ga vam zdaj zajebo, jaz vam rečem, pridi sem, noob! Ko tam vam tepno! To do kamera, glavo ti je fukno kamero! A? Nič mi ne more, dotaknil sem se! Beži, beži! Shit, to ti je hiter, stari! Oh shit. Hitro. Gremo gor. To. Stari, ko te začne loviti, tak WTF se dogaja, stari. Mezo, ta game je tak bolan. Palite like. Kevin, man gleda servis, gleda na vršan stream. Če ste novi na streamu, folk, palite like, share.
Pa subscribajte se, ne pozabite, tu gor moram iti. Igramo Outlast 2. Ne 3, ne 4, ampak 2. Oh shit. Oh shit. Batteries. Battery. Battery. Kaj pa to? Pull. Fucking Christ. Oh. Zakaj? Zakaj? Jaz moram to... Zakaj jaz sam sebi to delam? Kaj da? Fuck je to? Fuj. Jau. Okej. Kaj znaš kaj je naprav? Stari moj, ta igrica ni zdrava. Ni zdrava za ljudi. Jaz mislim, da je to ona ženska, ko me hoče ubiti Sekiro. Tu mu skočil not. Ko to je kri? Oh shit, ne, zakaj se tu ročil, stari, what the fuck? Jaz mislim, da je voda. Kaj se da fuck dogaja? Fuck was that? Ja, the fuck was that? Ej! Oh shit. Jaz sem na enem videu skoraj več tako kot ti na vse skupaj na TikToku. Opa, nice, Kevin, to je nice, to je full nice, vsaka čast. Kaj smo da tu skočit? Verjetno. Ne smem tu dol skočit. Ne smem tu dol skočit, stari. Zipcast, no Matrix, sorry. Sorry, res. No Matrix, ampak glej, Outlast 2. Res bo 3 na tle. Ej, tu je tudi nekaj. Pač ja, nice. Ful me zanima. Mene samo zanima, kako da pobegnemo tu, stari, nič drugega. Zakaj pa to snemam? What the fuck? Kaj če bi tu bi mogel verjetno iti? Verjetno tu moram iti. Jaz sem tu in or, stari. Baterijo si videl. Baterija. Thank you so much. Kak sem lahko falil, but... Tam je nekdo, stari. Tam je nekdo. Oh shit. Ja, kaj pa nazaj? Aha, verjetno moram plezat tu gor. Pležem tu gor. Pa tu grem. Samo počasi. Mama se pod kontrolo, folk. Palite like. Pa share, pa subscribe. Ljubi vas brat, vaša Dinos, ki igra Outlast 2. Hej! To, brate moj. To je to. Sokole. Folk, kak se vam zdi gameplay? Kak se vam zdi gameplay, da bi to nadaljevali še? Church? No. Some kind of No. heretic temple. To bomo še naprej igrali, folk. Svetovno je. Bolano je. Pa malo strašno, stari moj. Joj, kaj te fuck je? Čakaj, kaj pa je za mon?
Sas? Ne. Zadnjič, ko sem to naredil, sem padal v vodo, pa sem umrl. To meni malo hujše kot voda, zlja. Ni šans. Verjetno moram... Baterija. Baterije. Thanks. Joj, kaj bi jaz brez vas, brazengi? Vedno mi baterije, povete. Čakaj, stari, malo je to zdaj nevarno. Jaz ne vem, kaj moram narediti. A ja, okej. Shit, stari moj. Shit, skoro sem se ubil, stari. To je fucked up. To je full fucked up, stari moj. Lin! Ki si Lin, prijem, zdaj bom, znači vsaj bom zdaj naredil. Lin! Tu sem, na skrbi, tvoj najjači kamerman. Ide gas na max, Lin. Stari, pa le... Nice. Oh shit. Tu se ne smem dol skočiti, ker sem bil, če skočim tu dol, stari moj. Tu ne smem dol skočiti. Kak sem skočil? Wasser trinken. Okej. Tu je nekaj pred mano. Ja bom samo kuknil. Kuken, ambition. To hitro pogledamo. Joj, čakaj, to me pa prav zanima, kaj piše tu. Če oni žrtvujejo male otroke, zaradi tega oni Lin hoče, ker je verjetno noseča, pač zaradi tega tu treba boli, ker je pač pomembno noseča, ne? Ma smisla, ne? Ma. Oooo, to ti me je lovil prej. Tak, ja. Vse ti je prav. A da gremo gor? Zakaj moram še govoriti, stari? Zakaj moram še govoriti? Boljše gor, ko pa dol, stari. Škaj mislim? Ja, tu so neki satane, stari. Sotone. Kaj pa je to? I am that I am. Da bi nam tega sploh govoril, stari, kaj če... Ne, raj ne. Moramo potisniti, stari, močen, stari, pravi moški. To ni vas spodaj tu dol. That might be an elevator. Elevator. There, isn't it? Moramo verjetno najti elektriko vklopiti za elevator. Oh shit, ona je tam, jaz baterijo rajem, menja baterijo, dokaj je ona tam, odpri vrata, zapri vrata, zaklani vrata, ne, gre zaklaniti, okej. Čakaj, v toti bajti smo že bili, stari. To bom odprl bom, pa sem zapomnil toti plac tu, ker če ona sem prije, mi ne bo dobro. Še ena vrata. So zaklenjena, stari. Okej, tu noč se lahko skrijem. Okej. Tu not nič ni.
Tu not nič ni, gremo vun. Fuck, ona je blizu, stari. Ona je tak ekstra blizu. Oh, shit, what the fuck, to je WC. Gremo tu preko. Oh, shit. Is his prophet, and Nob will ransom us from the power of the grave. Nob will redeem us from Nekateri mi nočejo nič narediti, stari, pač nekateri. Samo nekateri pa, veš kaj mislim, katerim pa se vtrga, pač. Jebote, kaj te tak vrata odpiraš, stari? Ovi je skor zlamo vrata, stari, ko je FBI upe nape zdaj bil. There's pain, there's blood. Kaj to je zipline v Fortniteu? We are in the sorrows of a forsaken woman. From this arbor is Kaj? breaking forth, yes, Pač kaj fora? of hell, but also Kaj fora tega? Kaj nije veze? Nob is his prophet, and Nob will ransom Kaj je v hladilniku? Ne morem pogledati. O, sem lačen. will redeem us from death. Oh, shit. Oh! Ej! Jo, chill. Chill. Nočem problema, stari. Jaz sem samo prišel posnet, kaj vi delate, pa vas tožit. Ampak nočem problema, res. Vrata. Opri vrata. Zapri vrata. What the fuck? Bežimo vun, stari, od tu. Beži vun od tu, stari, what the fuck? Toto je še hujše od onega prejšnjega, stari. Se tak ne vem, kaj delam, stari. Kaj to? Let's go. A, generator, stari. If I can find my way back to the elevator. To je to, stari moj. Aaaa! Stari mor skor me je kap zdaj. O moj bog. Ok, igrica na mi tega delaj. Shit. Nijam kamit. O moj bog, jaj. In the sorrows of a travailing woman. Jaz bom zdaj šprintal mimo tebe, razumeš? Breaking Ti ostani tam, ko si, jaz bom samo ko šumar še mimo, okej? 3, 4 zdaj. salvation. For God is great and Nob Okay. is his prophet. Ovo je. Tu ona ženska bila. Nazaj moram do elevatora iti. Do tega. To ti je tu in nor, stari. This way. Wow. Ja, jaz sem se zapomnil, da sem tu okoli šel. Jaz sem pametnejši. Se mi zdi, da sem stari, ker... What do you mean, stari? Alo! Ti ženska! Beži. Like, ne! Kako je to zaklenjeno, stari? Jaz nimam kam iti! I'm a dead man. Oh moj bog! Pusti me! Dol! Gremo dol! Prosim, skri se tu not. Nahoj vun.
Zakaj si jaz to delam, stari? Jaz se moram... Čakaj, jaz lahko z mikrofonom poslušam. Ok, ni je tu. Ni je tu. Hilat se moram. To ti mikrofon, pa veš, kaj jaz ne čujem, če ona govori. To lahko uporabim. Shit, ona je tu nekaj. Beži, 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 beži. Ok, folk. Pa ne moreš mi tega narediti! Ova je hitra, stari! Ova je tak hitra, what do you mean, stari? Kak je lahko tak hitra? Kaj bi jaz mogel tu narediti, stari, spo? Jaz naštekam. Ne. Ona je hitra, stari. There's pain, there's blood, but it is joyous all. Are the sorrows of a travail. Jaz sem mislil, da bo to lahko, stari, da bom šel do elevatora. Aha, noter moram iti. Aha, vsi se je bojijo, stari. Vsi se je nje bojijo. Jaz se te pa ne bojim. Oh shit, ona mene zdaj lovi kao fora, ne. Ona je zdaj kao neka fora, ne. Jaz bom se zdaj. Tu sem vrgo. Not. Palite like. Se ne vem, na kateri strani sem sploh. V to stran moram iti. Okay. Ne. Ne, no, stari, impossible, very impossible. Very impossible, very impossible, very impossible. I will be ready. Okay. It's not very impossible, okay? Uspelo nam je. Uspelo nam je.